دەستپێکت کار خۆ بدن ئاسکرێن ژمارە دلاوەرێ زەنگی سەرۆکی یەکیتیانی ویسکارە مامۆستا دلاوەر و یەکیتیان ویسکارên کورد li Sûrî çima bestawa bû ji darxistina bîranîna Seydayê Cegerxwîn مەبەستا مەژێ ئەوێ کۆ ئەم سەیدایە جەگەرخوین دەما کۆم بیرا خوتینن درۆژە کۆچبارکردناوی دێ ئەم هەموو بەرهەمی وین خەباتاوی کەداوی ئەم دبیران خۆدەتینن دبیرە نفشی نووی دەتینن ji bo xatirê ew kesên jîndar nifşê nû yê ku Seydayê Cegerxwîn li ser wî ne agahdarin em wan bidin agahdar kirin û him kedawî xebatawî her kesî bidin xuyakirin ku mirovê ji bo milletê xwe bixebite ticarî milletê wî ji bêr nakin milletê Kurd milletekî wefadar e lewra îro hezkirina xwe her yek birengekî dixwazin ku bidin xuyanîkirin li hemberî vî torevan û helbestvan û dîroknivîs û mirovekî gelekî westiyayê jê di civandin û komkirina kultûra Kurdî de û di ber folklorê Kurdî de mirovekî xwedî bejnekî bilind e di dîroka Kurdî de lewra ji bo wilo jî em dixwazin wê rêzgirtinê bidin xebata vî mirovê gewre مامۆستا ون یەکیتیان ویسکارە وتکارên ji xwe amadekirin pêşerojê got xebata Seydayê Cegerxwîn duwarê pirtûkê de û duwarê hunerî de hûn bînin xuyakirin براستی ام وەکێکیتیان ویسکارا هینا نەگهان وێ ئاستا کو ئەم ببێژن ئەم کاربن پرتوکا چاپ بکەن و ئەم خودی لە کەسێن ژنابمە کۆچبەر بوونێ ئەم بەرهەمێوان چاپ بکن و دەرخن و بەلاو بکن دجیواکا کوردی لێت باوەری ئەمەدە درۆژێن بێدە ما وەک پرۆژە مەدایک و ئەمی خودی لە هەموو نویسکار و ڕەوشەنبیرین خۆ دەرکەوێن هەر یەکی و بەرهەمی وی نەهاتە بە چاپکردن باوەری ئەمەدە پرتری بەرهەمی Seydayê Cegerxwîn hatine çapkirin hatin bavkirin û taybetî jî li Kurdistana Bakur gelek pirtûkî hatine çapkirin lê em ê wek pêşniyar em li serê me de yê ku em li desteya çandê pêşniyar bikin ji bo xatirê ku xwedî li pêmayên Seydayê Cegerxwîn derkeve û karibe wan berhemê wî ji niv de li Rojavayê Kurdistan bide çapkirin مامۆستا gotinek dawî çi dixwaze ji rewşenbîr û çalakvanên Kurd bêje ji bo Seydayê Cegerxwîn tiştê hez dikim ez wek îro ku em li di mihraba Seydayê Cegerxwîn de ne cihekî pîroz e ez xwazim bidim xuyanîkirin ku Seydayê Cegerxwîn ne malê tu kesî ye Seydayê Cegerxwîn ne malê partiya ye Seydayê Cegerxwîn malê milletê Kurd tevî ye ji ber ku ew jî milletê Kurd li tevrî nivîsandiye û ez hez dikim ji nivîskara bi tevayî ku lêkolîna li ser Seydayê Cegerxwîn çê bikin ji ber ku di jiyana Seydayê Cegerxwîn de jiyanekî gelekî dewlemend e tu dikare gelek renga li ser Seydayê Cegerxwîn binivîsînin duwarê em bibêjin civandina folklor de be duwarê dîrokê de be duwarê helbestê de be duwarê çîrokê de be duwarê gelek bara di birastî merov dikare li ser Seydayê Cegerxwîn binivîsîne meydanekî gelekî fireh e bejnekî gelekî bilind e û bi hewceyî ku bi dehê lêkolîna li ser çê bibin lewra ez dengê xwe dixwazim bigînim hemû nivîskara ku lêkolîna li ser serpêhatiya Seydayê Cegerxwîn çê bikin ne tenê diriya helbestê xwe hezkirina xwe yan xebatawî yan kedawî ji milletê wî bide xuyanîkirin na daxwaza min ew e ku diriya lêkolîn li ser çê bibin her nivîskarek bikaribin lêkolîna li ser xebata Seydayê Cegerxwîn çê bikin û buhabûna û nirxbûna Seydayê Cegerxwîn ji civaka wî li bide xuyakirin zor spas spas xweş destpêkت kar xwe bidin âskirên ژmare فارس Osman مامۆستا فارس dikare bijmer ser bandora Seydayê Cegerxwîn ser civaka Kurdî û ser rewşa siyasî duê demê çi bû yani Cegerxwîn yani tê xuyanîkirin wek siyasetmedarek mezin tê xuyanîkirin wek helbestvanek lêkolînvan bandorek mezin li civaka Kurdî li Sûriya kir û heyan civaka Kurdî li Tirkiye kir ji ber got tüm dixwest şerê paşverû bike şerê şêxa kir şerê mela kir şerê axa kir şerê wat kir ne got yani şerê wat kir dixwest ji wana got lê milletê xwe bi xwedî derkevin xwest civaka xwe pêş bixe Cegerxwîn baş helbest nivîsandinê çilo gokare be jinêr pêşxe yani duwarê civakî de cara yekemîn xwest jina Kurd tevlî kar û xebatê bike dibêje jina hêja û demokratî bibe partî demokratî yani xwest ev jina hanê çilo
كاربه تشكي وتشك جل وبرقي مودرن خكي جگر خوين خست جوجنا كرد چاوا لتنشتا مير بسكن جبر ولو تم دقوت شير تشجن شمير دواري سياسي دي جگر خوين يعني رخصتنا يكمين لسوريا آفاكر صالح 1938 بو اندامي كوميتا نابين يا بارتيا ديمقراطي تجبرو كرد سوريا مانو نري وينا حياة شو سرد لوفانيا خو لأوروبا بنافي بارتيا ديمقراطي تجبرو كرد خبتين جگر خوين تمش كردار خست ببنيك جوار دقوت هجر هو نبنيك خلق وبخن يك بيك يا خلق وببن يك بيك جگر خوين سياسة مدارك مزنه جگر خوين هل بزبانك مزنه حيان هاكا موك كرد وبتايبتي روشن بيرا ما في وينداي ام بهيفيني جو ام كاربن رستي وينا بيرو باولي وينا ورقرين زماني جهاني بتايبتي انجليزي جو خلق جگر خوين ناسبكن هب ياسر كفتني جوارت خازم دسبيكت كار خوش گهدار هي في امر بدنا اسكرم دلدار فلمز هنرمند شوخري مامسته دلدار تابلوی انت هر یک جوانا جیانکه چما بستا تبو جي گوگتی دروجا بیرانینا سیدای جگر خوین دهندره مالاوی ده گوت وان تابلوی خو درخه مخست از سيو يك تابلو راخين من البيشيا كسيك بي انه سيو صالك سر من سيدا جير كون درواس بي تابلو يمي از يعني وقت كاربي بانوراما هنا كي صلاه حصار دهان هنا كي صلاه حصار وشارانه هنا كي صلاه حصار وحشتانه وقت از تيم ناسكن از حصال برشنجايا كيفتكم افانا بانوراما تجاربي من هيك معارضك من اسبانيا فكريه من استراليا فكريه من السويد فكريه من بيروت فكريه من الدهوكي فكريه فمخص از بيجم انه سيداي جيكون خين كفا وشغي هالبستي خداتاني هالبستي بيشاج واكايبو قال لك قوتني تعال سرد هاتن قوتن لفر از امي جاوي يعني ايش ام جاوي كيمتر انه ملت بيشكتي بوقت بيجي بكسي وقت جيكون خوين دينا مدهشتي جافي بيشكه نقوتني فاز ديسا ازوي هنكي دوربوني بين دورتا طابلا خده ودورتا خلكيده تبقى از طابله مش درفي باجار مش درفي كردا قال لك جي خدقرين قال لك خلك اقتناء دكين المالي خدها لقينين قال لك كتالوجا قال لك انطولوجيا البركاري مسكنين بس جمر مهم از نزيكي ملتي خبم فقفاك مخص از فينا ما هان از بقين مخلكي انه تمو دايما هنر قافك دوال بيشي وعي جواكي فاز يكي جفي جواكي وقفاك استابلوكي فتكم نافي مش هوية دلدار قفاك يكي اوروبي بي يكي امريكي بي يكي افغاني بي بيبقى هنرمنكي كرد فدفي از بكرم هاردك خرط از كاري خوا افابكم ادوي استيم ناسكرين سر كرديتا خو فمخص از الفير بيشكش بكم جبونك از بيجم انه والله از ام جگر خوين ربيجن انه او تشتتداني دمد دركت هل بس تد دمد باندورا خليستن ام ده هنر بيشكتن ام ده البسش بيشكتن ام ده ميديا بيشكتن ام قنوات بيشكتن يعني بري 10 صلا خورت ما نزاني بون برسكر بانا تبقى درفتا راكاندني جو بس يرو كجا خورت هي تيجمته شتبشوك در بس برزنا اشتتكت براستي مرو بجنا خوجر طوين يعني نفشك هي براستي نفشك حمد تشتيده خوشك راتيجي وخوشك جيتي مامسته باندورا كسكي وقت سيداي جگر خوين لسر تابلوين انتهبون وقت سيداي جگر خوين او درباسي هندري تابلوين خوكر نعم بمعنى كتبيجي من درباس نكريه بس از هالبسوان بري از شوكار بم فاز شوكار وبلكي وقت مش بورخيس في ذاكر وقت مش بول الوار في ذاكر بلكي وقت مش اراغون وكلو تريامون مش جگر خوين جي في ذاكر يعني استيم نسكرن از شاغرتكي هالبسوانا من شوكار يد از خولو بيشكشتكم فباندورا جگر خوين جي وقت اوامبو بس بمعنى از راهج هالبستا سيداي جگر خوين الطبلا خد بترجمين من نكريه واز نابي نمجي از قريب تشكي اضافه بكم وبرها البستا سيداي جگر خوين يعني جواكي دي باش قريا يمروفينا دليزي في دورهاني نقل كي يمكن شعركي فرنسي لو تريامون ماني كرن تابلو يبر كتابوي قال كي نهات بلاكرن وشعركي قال لك بنافو دنغبو فا سيداي جگر خوين نب يعني نب حاجتك از بيم از هلبستا يبكم تابلو يعني بري الناف خلكيك شيء وخلكيك شيء يعني اسبر كي دلي خود دغوي خود فازنابي از تشكي اضافه بكم قص شقاسي خرتم از نكارم اضافه بكم وك انه او بلا بويه از نكارم بيتر بلا بكم فمخص استابلونا بقدمين وكم اشتغلت جي بانوراما يجي تجربه تشكيليش زور سباس تجربه